Payong sini sini restoran kainai yang payong no sini CM sarkar inaugurate ka omo kaisa new way of livelihood kaimane sini borong nengai bo para nengi pano sini payong jiten je agortla hai jaga wo 3 lakh para ni borok ngai restaurant kulong mane jeng bono belai hambai maru omo kaisa present generation ni kaisa way of looking amno kainai tahu sini CM sar songni message rock sini honorable MDC message rock tai sini David sir borong ni message rock nalai di kamu jotto sini buku bara youngsters songno encourage kainai sampai sini borong kena jiten Tripura proksa business kainai o jaga phaiwi lenglama restro nai restaurant khulok phaika sini agotla wo je Tripura sa pangnai rok bisingo first time o jaga wo sini Tripura sa ni restaurant khulok phaika ge o jaga wo sing buini orani tolonai jeng kalai te kaham masanai sini Tripura sa ni samung rok butongnai tei baire ni samung rok butongnai hai khane sini boni menu wo sing laika ge Omo nung koinai ni musuh sini Tripura sa rok no sing joto si agotla tongnai rok sarayo lenglama ni jora wo ini leisure period jora rok wo phaiwi o jaga buini wo salai nunglai ngui ma tonggo ge sing sini Tripura sa bai Tripura sa sing support khainai ni one shop tong khai ke sing oro phai chalai mau nunglai mau oro nini satong kutung jora wo nungui kakasang rodanai ro mahai lemon juice watermelon juice nini tamu pineapple juice mahai ro kutongo ye mahai ro sing nungnani sana ni bagoi sing o jaga tabo man thok sinai NorthGate lei proper jaga bathak janai buglei kaha space buk kaha ei forot jaga ani bang koinan musuh ni ro jotono support khaibedi sini Tripura sana sing kutugno karona ni heke nini chamung nongmani bisingo nang paimani thalmani bisingo subawai mane lei ka hambai to kahe salama sumane bo daga agortala NorthGate pusang khuluka ngai sini Tripura sa je kungma para bising tongnai ro obai khai musung khane musai torno erisi habang hoje kono chubasoni lama rok da fuyu ko pyojak to sing sini sini hapang hoite sing small business ni kisa masa subawi tongo buskango sing planning khai tongo sini Maharaja toiphei tongo kaisa bank North East India bank bai sing tabok tie up na ni thang tongo a jaga 50,000 ni simi 10 lakh jora loan no ni bagai sing borobai mo sign khlainai hai processing cholai tongo apro sini hai lenglama simi ya de restaurant kholongnai kamyam sayo business khainai sini entrepreneur ni bangai wan chomung tongnai rogu o uskobo manai nga sing borok bai type khainai ni thang tongo boni pore sing sara Tripura ni sini unemployed joboti tongnai ro no sikla chikli tongnai no loan ro mani mademe kuno document ro nangya borok sing bai sini sub zonal office ni hoite submit khainai zonal ni hoite khainai sini oro head office of finance industries department hoite bono approve khai ro ha bank no ro khaike banks ro boroni account no rang dawi ro nai om hajar process ke MOU khaina ni bagai ya presewui tongo first dialogue nai me probu bagra saka 16 tarik tabong ni ma June masigo sing box salai nai borok khainai North East India bank ni regional manager borok khainai ne borok wai salai mani ya golo sing boni sekango bu sing process tanai tongmani ge small business ni mungwi jeng kisa masa subawi phaika phiaba sini oro fan lei crisis ani bangai joto na sing subawi maya boni bangai na sing loan process khaina ni nai tongo joto Tripura sa lokorono sing benefit khaina ni bag sa loan ni big buskan luna thangai kungma jaga nukja khaje state government rogo je tribal welfare rogo luna na thangai boi guarantor krini bagai to loan sanction thango phiaba loan nai mi guarantor krini bagai o je oro kel guarantor ni kuno sep sap tonga ja guarantor ni kuno oro omo kore provision kore jeng sini additional guarantor nai tomake committed mangnai je ang samuthai khiroknai omo hajat mangnai je right business khainai recover khainai omo hairo Posimia sing o interest no sini edisi biar khainai om haike sing ya presena ni nai tong sini buba grabai chalai man ya golo sing busul gera interest no sing biar khainai oro sing chadar nai grantor ni orok
kok kamani grantor bini tamo keni jibi sabalomon nini tamo nai ST corporation na khai ke grantor nango ya bas chung omotak process thaimani grantor chini additional grantor oma ke chung process kaine ge easily manai kono document extra document dong ya sini MBC nini subjournal journal ni chairman lo verify thaimani ya golo je genuine person borok omo sep mau imanai